Dobar dan, dobrodošli u novi klip na Serbian Prepper kanalu. U današnjem klipu obrađujemo temu prsluka sa opremom koji nosimo svaki dan sa nama u šumu, takozvani EDC prsluk. Prva stvar koju imamo jeste jedna Tomahawk sekira, kao što možete vidjeti, veoma pogodna za upotrebu u prirodi. Imate oštricu, imate ovaj deo kao čekić, može biti dosta korisna. Sljedeća stvar jesu ove rukavice koje koristimo za zaštitu kada nešto radimo. Sljedeća stvar jeste jedna obična boca sa vodom. Ovdje imamo jedan mali džep koji na sebi ima znak vatre. Dakle, on otprilike asocira šta se otprilike njemu nalazi. Imamo nešto kanapa. Tu ne treba nešto posebno govoriti, kanap je uvijek korisno imati u prirodi. Jedan fire steel. Par metara takozvanog duct tape-a, traka koja može poslužiti za popravak opreme, jedna obična bandana koju možete koristiti kao maramicu, kao znojnicu, za prvu pomoć, kao maramu i tako dalje. Imamo jedan kontejner sa pripalom. Unutra se nalazi mešavina vazelina i vate, odlična pripala. Imamo jedan super lepak, ukoliko se desi da vam pukne čizma ili tako nešto, može biti dosta korisno. I kao posljednju stvar iz džepa imamo jedan običan upaljač. Sljedeća stvar koju imamo jeste ovaj mali monokular za promatranje divljači ili osmatranje terena. Ovdje imamo jedan takozvani tourniquet ili Emersovnu povesku. Ovaj komplet često koristim i za lov, pa zato sam to ubacio. Sljedeća stvar jeste multi alat, multi tool. U pitanju je Ledermanov Super Tool 300. U sljedećem džepu imamo jedan mali komplet. On ima pištaljku, ima mali kompas, jedno malo ogledalce, gdje imamo jedan kontejner gdje držimo vodootporne šibice. U džepu imamo jedne obične maramice koje također možete koristiti kao toalet papir. Veoma bitna stvar jeste radio stanica. Nju koristimo za komunikaciju na terenu. Također ovdje imamo jedan nož, običan Mora Basic 511. Naravno, nož je neizostavni deo opreme, njega uvijek nosimo sa nama. On stoji ovako ovdje pričvršćen da ne može da spadne. I u ovom posljednjem džepu imamo oznaku prve pomoći i krvne grupe. Ovdje imamo jedan mali komplet prve pomoći. U njemu se nalaze gaze, flasteri, ovdje imamo nekoliko lekova, temperaturu, lekove protiv bolova, dijareje. Njega smo sastavili u nekom našem iskustvu po povredama koje najčešće mogu da nas zadese u prirodi, a to su opekotine, posekotine, ogrebotine, uganuća. I dosta je važno imati tablete protiv dijareje zbog vode koja se koristi na terenu, a ne znamo je baš poreklo. I ovdje imam jedan takozvani trail mix, kombinacija orošastih plodova i sušenog voća, čisto za energiju ukoliko je potrebno da se uzme. Hvala vam mnogo na gledanju, vidimo se u sljedećem klipu.